Chanchin thakla khom amasan athupite Inam ichondan head building a hipoitin Union Minister of State Dr. R.K. Ranjanin again he. India sunga COVID damdoi kikap dokzat alenga kigom in Vaibel si som nga legit noi som git leko valta. VaHui TV VaIPHEI News and Tutezo Sechibai Simtu NIANGDOIKIM Chanchin thak alak khom akim zon and khom hitiu. External Affairs and Education Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan Singh Kalsona Jan Ashirwad Yatra Tamenglong District Sibilong Kho Ale Hun Matahi. BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi Chule Party Apui Tute Panna Yatra Kimatna Hun Achun Dr. R.K. Ranjan in Sibilong Kitihi Masang a Siguilong Tin Alakiko a Hun Hung Chizel in Christianity Hung Lut Akipat Sibilong Tikiko a Hitai Ahin Ayun Ihet Milaw Diu Hatsu Christianity Hung Lut Masang a Inam Chondan Kha Ahi Ahin A Mawin A Ma Chondan Ngai Khok Lowle Kimason Thelo Ding Ahi Phai cham chule thingtanga rong mei chule zeliang rong mi pi te hi ahung tung ding kitel na ding ahin BJP a vote pi khanto na na hi sem khom hitiu India Prime Minister Narendra Modi in Union Minister of State Panmun AP hin Manipur chule mar solam gam te hi khanto na sep na kong a ma ki sonding a hi tin Dr. R.K. Ranjan in again hi Mandal ki Maruma Pangsing, Kendra Sigi, Ulibau, Yumai, Maru, Mayam Puna Mokasi, Akugi, Sita, Lakshadana Mayango, Unabo Panga, Aruga Pedo, and Rongai Zaboti, Lysonda, I have to bless you, prostate. Quite again, I put in them like Harazava, Adumba. Traditionally, I will wish to Viki Bedo. Madu ay yamna ay laibak pa ba ang sinungal sa bani ay na pawjay Zihun ahin Sibilong Kho kum upatate hon Dr. R.K. Ranjan lam tona nei in malzol na le piu hi Zihun kichai in Chingkhonglong Village Authority Sibilong Village Authority chule Zailat gama mi piten Union Minister Dr. R.K. Ranjan kinga memorandum khatle apiu a chule Union Minister kinga Sibilong khanglai nam lam le thilpik chom le piu hi Hun cheta dakal somni le li sunga India ami noi songup le thum singit sanga zani som ko legit COVID damdoi ki kap do to kiton in COVID damdoi alenga ki gom in mi Vaibel si som nga legit noi somgit le ko avaltai Zila kachun COVID-19 positive thak singni sanga zali songup le sagi ahi to kiton in positive alenga ki gom a Vaibel si thum noi somni le li sing sagi sangli za sagi som sagi le thum ating tai nat nazi kami zathum som nga le li in thina tok in nat nazi ka thina tok alenga ki gom a noi li sing thum sanga zale pasom a hitai tin Union Ministry of Health and Family Welfare in Thuso abol na chun again hi Zihun sung ahin mi sing thum sangko zali somgi leguk natna akipat adam do utok kiton in mi Vaibel si thum noi som le sagi sing ni za som le ni ahitai chule active case noi thum sing khat sangko zanga som nga pakhat atung tai tin ministry thuponin again hi Som sagi pangatin na zalen nani to kisay akigongal Yuva Sankalp Yatra ti Kiminvo Cycle Rally tuni Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM Manipur Pradesh gongal na hun madahi Cycle Rally jo munni ane ahi Bishnupur District sunga kha pot sangbam chule Thobal District sunga Khongjom War Memorial Complex akipat kipan in Nityai pat chuthe ka BJP Manipur Pradesh Office sanchi ahi Zihun achun mi zali lam apang ui Cycle Rally Bishnupur District akipat hung kipante chu BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi in Puihoi in Chule Thobal lamte ahile BJYM Manipur Pradesh President M. Barish Malat na hung ahi
munchom chom munni hung ki pante hi kwa kai thel a ki suto in atun nading mun nityai pa chuthe ka BJP Manipur Pradesh office a tungkhom in rally apangte lam to na hunle mat hi BJYM Manipur Pradesh President M Barish in somsagi langa tinna zalen nani to kisai a kigongal a hi chule BJP sarkar pui hoina noi a khanto na ding a panlak na teu mi pi taking a hit sak na ding a kibol a hi tin again hi 75 super independence ga mari lenana koi mayam da yai pha paujel amadi nungai ba phongtok pa adugumba rally makhalamani honorable chief minister na ngasi bok da paikhat pigi ba telaba matam asida paikhat pigi ba koi gi thabak mayam ma development mayam adu iba play card na chingba amadi Sri Narendra Modi na ngasi bok da paikhat pirei ba koi bharat da sigi yai phara binda paikhat lai ba scheme mayam ma development mayam adu gi iba koi play card sing mamang da hapaga amadi akoi gi Manipur gi jaga jaga sing da koi chalaga masi akoi mayam da khangan jaba amadi mayam da uthokpagi yatra makhalamani Thawaan gi tim amana aina luchingdana second chambri ga loinana ai thokjare amana Bisempur dagi koi gi madam Sardana luchinga ga thobire ani esi combine tor ga kwai khatel dagi punna koi kangla yokjaror ga kangla gi stegi mai lecher ga koi BJP office changjarakam BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi in Yuva Sankalp Yatra hi Azadi ka Amrit Mahotsav kiti somsagi langa tinna zalen nani to kisai akibol ahi chule zalen nading del a ahinna alachan tate he jingna le zana et sakna hungkibol yatra hi tin again hi युवा संकल्प यात्रा हरिबा यात्रा से अखोगी आजादी का अमृत महोत्सव हाइदना अखोइना 75 सुरबा निंखा तंबगी अदुगुम्बा मतम सिदै सिदै अखोइना हौजिकता निंखा तंबगी महाव खजितंग लाकपगी अदुगुम्बा मतम अमा ओइबा हाइबा तारे अदुगुम्बा मतम सिदै सिदै अखोइ यूथ पुनमक्सी अखोइ सुमाइ तौदना अखोगी तुंगदा लाकदोरिबा अखोगी थबक थौरम कयादा अखोगी तोंगान तोंगानबा अंगांसिंग हौगलकलिबा सिंगसिना मराइबा पुनुंगसीबा लोइना लोइना ना अखोइगी निंखा तंबदा होना बिरंबा अदुगुम्बा फ्रीडम फाइटर सिंग अखोइना खुरुमजबा लोइना ना अदुगुम्बा नॉर्थ ईस्ट पु स्पेशली येंगिबा अखोइगी सिगुम्बा मियेंग अखोइगी लेबाक कुदिमक अखोइ चाखत के हायरगदी काचिन कोया यौना चाखत दरकार लय हायबा अदुगुम्बा वखलोल दुगा लोइना ना अखोइगी अदुगुम्बा अखोइगी युवा संकल्प यात्रा सि चटपनी नित्याय पद छुथे का BJP office hun ki matna achun BJP Manipur Pradesh State General Secretary Organization Abhay Kumar Giri, BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi, Vice President N. Nimbus, State General Secretary P. Premananda Mitei, State Secretary P. Somjit Chule, BJYM Manipur Pradesh President M. Barish Sarmate Apangwe. MLA Local Area Development Fund Cheng Vaibel si ni lak do thading laka cheng noi som thum chau lak do ahin lai hi aval to cheng noi som nga kidol khom a gam vai hom tu king a pelut in covid na do dal na ding a kising sakna nei hitiu in kinai nei hitiu tin thangmei ban assembly constituency MLA KH Joy Kishanin again hi Z2 hi tuni assembly 0R hun MLA KH Joy Kishanin again hi hun chita thajing tha tarik som le ko ni inakipat pot sangai yumpham mun khata athisa ki mu sora makhave nga umpham ta Muhammad Ayub Khan chapa Muhammad Amir Khan kum som thum lenga thina to kisai a tol thata ngo a sangai yumpham nungpho pulai pokpi a Muhammad Ayajuddin Chapa Wang Mayum Rian Khan kum somni le thum tuni ni dak thum le minute somni le nga vel a gingchak tak akipat thu het a hi dung zui in MMWO General Headquarter President SK Wajid Shah malatna Paul khat in aman ui tol that tu mat do a hi to kiton in Amir Khan thana kimang 4-wheeler gari khat le mat a hi मीना मी हाथ इबा सिगुमला से लोब खुद पाइदना मी हाथ पे यादे अदुग लोब खुद पाइदना सीजनल मुंगदो सीजन अब यादे है बसे चपचाना परा तंबीबी मतम मदो हेंदोक नो ओइरे है बसे MMW की माइके दिगी थमजगे मखाताना मिशी असिद चेनरी बमी खुदिमक MMW ना लेमना अमा भव थारोय मखोगी फम थोप दल्दी पीबदी ऑनरेबल कोर्ट न पीगनी
honorable court na hai ba misi asigi matang da chenari bai ko na phagali ba misi nga se chap chana masigi aikoi investigation tawraga masi chap chana thigataba matung aduda maral ki phangpham thokpa dandi ado honorable court na chap chana pibiraga iramdam sanaleba manipur asidagi asigom nabam hat mi pun tawba mob linchin tawba crime tawba mioi sing ase honorable court singasu maru phangna makhana bon matamda achauba cooperation amasung support pibinabagi damakta so mm dolo mai kaidagi appeal tawjeri loinana sigomba mihani pungi thabuk achi chatharak pase mamang so mmw na karak atotopa ekogi mioi kya phagatpa leikhabani Tamil Nadu Vellore Muna Manipur Guest House hi Manipur Sarkar General Administrative Department Noya ding a hitai tin Chief Minister and Biren in Tuni Assembly na again hi. Opposition MLA D Korungthang in Ahungpuk do calling attention huna don huna pin Chief Minister in Vellore Guest House hi tulai taka adin mun hi en in akin thela masim phat ding poi mote sim phat hi ding a hi. Chule guest house koina ding mun lem chang dang en in athak sak ding gungal na le nei a hi athaka akisak masi tu le tu a na mun a hin apoi moding staff le contract basis a laka na sepna pat sak ding a hi tin Chief Minister in again hi. Manipur Governor in Saman a ball in achita tarik somni akipat ninga sungchi thading assembly hun ahung kichai to kiton in speaker in hun team umlo in achon tai ninga sungchi thading assembly chu alenga kigom a nithum chut khomna nei a hi nithum chut khomna hun achun reference pagate star question som legate and star question som leguk laka pakhat withdraw ball a hi paper pali house late ball a hi calling attention panga puk do a hi intimation of government assent bill som le sagi presentation of committee report pali government bill pasagi house introduce ball a hi to kiton in pasagi pass ball a hitai Tulai takachi thazing Manipur Legislative Assembly session a Manipur Hill Areas Committee in House Gen Homding a pha asak Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 hi Manipur sukke gutna electoral politics a hi Manipur Legislative Assembly kitel na ding hun anai ta zika mani lok na ding doina bangma suselo thingtang mite king a gunek sak hi tin All Manipur Youth Protection Committee AMYPCO in again hi Again zomna achun bill in a hope gam lenam min a territorial council kisim 6 schedule koiding gut chule Manipur Sarkar kan a khanto na ding min a kiwai pu nadang asim gut u hi kipom theilo ding a hi tu a gam vai hom tu ten thingtang mi te khanto na ding a pan alak na chung o sum le pai chule thunei na pi chu a khok na a umpoi a hin ji chu gam vai hom tu te thunoya ding a hi khanto le ma son na pau me a Manipur kek na ding gongal chu hi thei pona bill zi ka boina a umlo na ding in gam vai hom tu ten hoi tak cha en sui in mi pi te lunggel lak dik ding a hi chule bill hi sensitive tak a hi zi kin Manipur mi pi te phalna lak masak ding a hi tin again hi All Manipur Hawker Association in Kumsom Li Tinna Foundation Day ding to kiton in zing thazing tarik somni lenga chanchin bu ki home loading a hi tin association in het sakna ahung bol hi het sakna achun Manipur Press Club a zing kal ta ko le akim a hun mat hin tin zi hun achun zina sepna akipat ala thitate zana et sakna pa chapik na hun le mat hiding a hi chule zina sepna akipat ala chol tate pension hopdona blood donation bolding chule kum khat walam COVID-19 na laka frontline warrior asem tu te king a mipin ahung pi khom ki pak man te pi ding tin again hi State Blood Cell National Health Mission Manipur in Chol lawa chi thak pi jing hun gon khat hiding in Zani Nehru Yuba Bill sunga sanga than tameng long to kitho in NYK tameng long conference hall a ni khat sung ading voluntary blood donation awareness campaign anei ui thisan pik apoi modan le thisan akipat na chom umte chungchang a awareness campaign hun kimat na achun NYK tameng long a district youth officer tameng long Dr. G Maja Chunglu chule NHM Manipur a state monitoring consultant AK Karnabirte DIAS member in apangui Association for Voluntary Blood Donor Thobal Branch Secretary Nabakumar chu resource person a pang in zi chungchang a hin thupoi mo bangjat ahem again hi
Communist Party of India CPI ki phudo kum somsagi leli tinna CPI kakching local council puihoi na noi zani council office hun matahi je hon achun CPI Manipur State Council apuitu Y Dhanajoy M Iboyaima E Sharat KSH Keshote Holin in apangui Sule Zihun Ajun CPI National Executive Member Dr. M. Nara Special Guest in Apanghi. Zihuna Dr. M. Nara in Atugen na Ajun Communist Party hi political party dang to kibanglo party khadahi. Party ahin thil chum principle na sepding bolding a hi. CPI hi chu hun chom khat ading bepa hungpot dok ahipoi Manipur in statehood amu akipat in Manipur gam buldet taka simphat na ding in CPI in thiltam tak alaki bol hi gam buldet taka simphat na ding in MLA 10 mopok na lin tak anei uitin again hi Hill Area Committee in 2 le 2 chi thazing assembly session again homding ahungpok do The Manipur Hill Area Autonomous District Council Bill 2021 hi Manipur sunga vai home tu pani sakding thu bangjat hem apang hi Bill zi ka Manipur thingtang le phai cham hi achom a vai home tu pani noya sakding kiti hi thildik a hi poitin salai kan balup in again hi Banghem ti a bill hi pass a hi chun ki he thim lo na satak hungping in tin ki gop khom hi hum hak sading a hi bill hi assembly apok do a hi masang a aphat lo na gen khom in sim phat ding poi mote sim phama sa hi tiu in Hill Area Committee kinga salai kan balup in chil na abol hi Moyon Naga Baptist Association Executive Secretary Dr. Koningthung Ngoru Moyon King Kison Pitak Ding Top 100 Fox Glue India Prime Minister Awards for Professors, Researchers and Teacher Awards 2021 Peak Ahina Chung Moyon National Council Speaker Geniel Mayon in Kipakpum in Lamtona Anehi. Dr. Koningthung in Manipur Baptist Convention Education Committee Chairman Chule Manipur Theological College Adjunct Faculty na asep na ding ahin le loting na doi tak hungchang hentin. Again to kiton in International Institute for Advanced Research and Development lifetime member ding atel na chung in le kipaktu apung hi. Hovel pumpi in ato COVID-19 na kipat kiven bit na ding mimalin ibol thei thilte ho ngai khok thaka bol si ding in VaHui TV la makipatin ikichilo ahi zite chu ahi le face mask bol jing ding khat figu kika ka ding mai mit khut sop thing jing ding chule COVID dam doi vaccine kikap theizo si kikapa na kipata dam le bit takin chit go hitiu avela athupi te Ichon dan hit building a hipoitin Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan in again he. India sunga COVID damdoi kikap dokzat aleng akigom in Vibel si som nga legit noi som gate le kovalta. Tuni ading VaHui TV VaIPHEI News Zanjo ahitai en tu tezo silabon on mangpha.